Javna medijska ustanova Radioteleviziji Vojvodini objavljuje konkurs festivala Ružova zahradka 2019. Pravo učestvovanja na konkursu za novi ruski narodni špivanki majú všetky zainteresovani osobi, kompozitore i tekstopisatelje, s tim, že ista osoba može buť koautor dvoch špivankoh. Prijava na konkurs še posila po pošti abo osobnje na adresu Javna medijska ustanova Radiotelevizija Vojvodini, Radio Novi Sad za festival Ružova zahradka 2019 s naznačenjom Njeotverac, ulica Ignjata Pavlasa 3, Novi Sad. Konkurs otvoreni do 24. decembra 2018 roku. Festival še otrima 3. marca 2019 roku. Všetky dodatne informacije mož dostaz na telefon 021 210 1761 abo na e-mail rusinska.radio@rtv.rs.